Mislim da se zvala Šuhra. Moj suprug i ja zvali smo je Nena, pa joj zato nisam zapamtila ime. Baš mi je žao zbog toga. Pa ova divna žena, zvaću je i sad Nena, došla jedan dan u poštu gdje sam nekad davno radila. Gleda okolo Nena, traži nekog očima i nešto čeka. Prođe malo vremena, upitam ženu da li joj nešto u pošti treba. Ma veli Nena, tražim sina Sulejmana. Ne zna gdje je, šta je sa njim, možda ima neko pismo za mene, veli ona. Pisma nema. Žena sjede na beton šalterske sale i poče tužno plakati. Počeh ja plakati, zašto, ne znam, ali znam da joj je teško i uvedem uplakanu majku u prostorije upravnika pošte. Majka se smiri, obriše svoje tužno uplakano lice i veli: moj sin Sulejman je vojnik u Sloveniji i ne javlja se već 3 mjeseca. Slala sam paket i novac i opet se ne javlja. Obećam uplašenoj majci da ćemo nekako saznati, dobiti adresu i rekoh majci da dođe naredni dan i da ćemo naći Sulejmana. Razrogači žena oči: kako ćeš ga ti naći, a ja tražim evo 2 mjeseca i ne mogu da ga nađem, ali doći ću sutra. Dirnuta brigom i strahovima majke, uz pomoć dobrih ljudi nađo smo Sulejmana u planinama na vježbi odakle nije mogao da se javi. Dođe sretni sutradan, dođe i Nena u zakazano joj vrijeme. Ne vjeruje Nena da će za koji minut čuti svoga sina, pa opet sjede na beton i poče tužno plakati. Ali slušamo. Halo sine, halo majko, o jesi li ti to sine Sulejmane, da mi te ko nije ubio? Preokrenu naše saosjećanje sa majkom u smijeh zbog majčinog pitanja, a ona nastavi: umrla sam sine, ne javljaš se. Ne, nisi umrla majko, eto te kod telefona. Dobro je, veli majka, znači niko te nije ubio sine. Nije, hvala Allahu milom. Nije majko, nego znaš šta? Dobio sam nagradno odsustvo, vidjet ćeš me za 2 dana. Hoću li moći da te zagrlim, pita majka. Hoćeš majko, veli Sulejman. Mi u smijeh zbog čudnog razgovora. Znači niko mi te nije ubio Sulejmane, vidimo se za 2 dana. Razgovor se završi, a majka opet na onaj beton i okine plakati još jače nego prije. Otplaka majka, ustade i pita: jesam li ja stvarno čula mog sina Sulejmana? Jesi Neno, velim. Znaš šta ženo, veli meni Nena, dok sam živa ovo ti neću zaboraviti. Ni ja neću nikada zaboraviti niti ovaj dan, niti tvoje suze majčinskog straha. Izvini što smo se smijali, bilo je malo i smiješno, velim ja. Ništa, veli Nena, znači nije ga niko ubio. Prođe nekoliko dana, u moje dvorište uđe nepoznati čovjek. Provjeri moju adresu, priđe mi neovlašteno me zagrli, predstavi se: ja sam Sulejman, onaj da mi te ko nije ubio sine. Nasmijali smo se oboje, miris kafe, priča poteče o vojsci, majci i sreći susreta. Narednog dana dođe opet Sulejman i Nena. Radost majke i sina prenese se i na moju porodicu i opet miris kafe i priča novih prijatelja. Nena se opet zahvali za dobivenu sreću, odmota iz čarfa 2 prekrasna ćilina što je svojim rukama izatkala. Ovo ti je poklon od mene i nemoj me terati da se kunem Sulejmanom da ih kao poklon moraš uzeti. Rečeno učinjeno, a ja onda velim Neni: nemoj me terati da se ja isto zakunem, da ću poklon uzeti pod uslovom da ako ti ikad novac zatreba dođeš kod mene da kažeš. Važi, uglas rekoše Nena i Sulejman. Kafa još jednom zamirisa i divno prijateljstvo bi sklopljeno. Svakog pijačnog dana Nena je mom sinu kupovala lepinju ili burek. Nije bilo šanse da joj se zabrani. A Sulejman
Odslužio Sulejman vojsku, oženio se i njeninoj sreći nije bilo kraja. A mi, moj suprug i ja, njenin dolazak našoj kući osjećali smo kao praznik. Sa Nenom i Sulejmanom je uvijek bilo interesantno. Tako dođe Sulejman jednog dana, dovuče neke daske u vrijeme kad smo gradili kuću. Veli, evo 2-3 daske, možda će ti valjati. Moj suprug hoće da plati, a Sulejman veli, ne, nećeš, pa ispali. Šuti bolan, ne bio. Kad mušica u supu uleti, bolje nego ništa. Vidi se Nenin sin. A čilimi, 2 prekrasna čilima, Neninim vrijednim rukama i opredeni i ofarbani i zatkani, nestali iz moje kuće. Možete da ne vjerujete, ne branim, ali to je jedino za čim i danas žalim što nisam ponijela sa sobom 2. aprila 1992. godine. Rahmetli Nena ne može pročitati ove redove. Ta prekrasna mudra žena, lijepe vesele naravi, bogate duše, nije odavno među nama, ali sin Sulejman jeste. Ponosni oputar čuva svoje ognjište negdje na Kozari, poviše Goražda. A ja čuvam uspomenu na Nenu, možda Šuhru. Nije mi više žao što sam ime zaboravila. Ona je za mene bila i ostala divna Nena.